U ovoj epizodi Škole bezbednije vožnje bavit ćemo se dužinom zaustavnog traga prilikom kočenja, da bi vi bili svesni opasnosti kretanja određenim brzinama i bolje prilagodili svoju vožnju uslovima u saobraćaju. Prvo ćemo se pozabaviti ljudskom fizionomijom. Lekari tvrde da je prosečnom vozaču potrebna 1 sekunda da odreaguje na situaciju u saobraćaju, to jest da vidi, shvati, isprocesira te informacije, odluči šta će da uradi i onda odreaguje. Cela 1 sekunda. Da bi objasnili koliko je ta sekunda dugačka i opasna, potrebno je da razumete brzinu kojom vozite. Da bi shvatili brzinu, najlakše je da prevedemo iz kilometara u čas u metre u sekundi. I onda dobijamo da je 50 km na čas u stvari 14 metara u sekundi. Znači, svake sekunde vi pređete još 14 metara puta, što je prosečna dužina čak 3 automobila. To jest, samo dok je vaš mozak odreagovao na opasnost ili promenu uslova u saobraćaju, vi ste 14 metara bliži problemu ili ako vam je tako lakše da shvatite, izgubili ste dragocenih 14 metara za kočenje. Da bismo vam pokazali koliko je brzina kretanja vašeg vozočkaša zaista opasna po vas i druge učesnike u saobraćaju, uradili smo nekoliko eksperimenata sa kočenjem. U prvom eksperimentu izmerili smo tragove kočenja motora i skutera pri određenim brzinama koje se lako mogu postići kretanjem u naseljenim oblastima. Kao što možete videti, zaustavni trag pri kretanju motora brzinom od 40 km na čas iznosi oko 8 metara, što je oko 2 dužine prosečnog automobila. Sledeći trag kočenja je 11 metara pri brzini kretanja od 50 km na čas, što znači da je zbog samo 10 km na čas veće brzine, zaustavni trag porastao za skoro 40%. Prateći ovu logiku, eksperimentisali smo sa kočenjem i pri brzini od 60 km na čas i izmerili zaustavni trag od čak 23 metra. Pri samo još 10 km na čas većoj brzini, trag kočenja bio je više nego duplo duži. Na kraju smo izmerili kočenji trag nakon kretanja brzinom od 80 km na čas, što predstavlja maksimalnu brzinu većine skutera, ali i brzinu kojom se nažalost vrlo često vozi većina motociklista, čitava 34 metra. Interesantan je podatak da, analizirajući razliku između kretanja brzinama od 40 i 80 km na čas, možemo zaključiti da ako je brzina kretanja 2 puta veća, zaustavni trag je čak 4 puta veći. Sad da dodamo informaciju o prosečnom vremenu reagovanja vozača i uporedimo dobijene rezultate. Pri brzini kretanja od 40 km na čas, prva sekunda potrošena za reakciju vozača dodaje nam 11 metara zaustavnog traga, što nam ukupno daje čak 19 metara, a to je prosečna dužina od skoro 5 automobila. Sledeća brzina je 50 km na čas, plus vreme reakcije, dobijamo celih 25 metara zaustavnog traga. Sad, dolazimo do iznenađujućeg podatka. Sa 60 km na čas, trag kočenja sa vremenom potrošenim za reakciju iznosi neverovatnih 40 metara, što je ekvivalentno dužini 10 prosečnih automobila. I na kraju, ako se vozač kretao brzinom od 80 km na čas, trag kočenja sa sekundom za reakciju iznosi pozamašnih 56 metara, a sve to lepo možete vidjeti u uporednoj tabeli na vašem ekranu. Interesantno je da su zaustavni tragovi kod skutera i motocikala gotovo identični, bez obzira na kvalitet i vrstu kočnice. Obratite posebnu pažnju na činjenicu da većina novih automobila ima ugrađen ABS kočeni sistem, što je naročito opasno ukoliko tako opremljeno vozilo iznenadno i intenzivno zakoči ispred vašeg vozočkaša. Da li uopšte treba da vam napominjem da ukoliko niste prilagodili brzinu kretanja i držali pravilno odstojanje, nemate nikakve šanse da se zaustavite bez kontakta sa vozilom ispred vas. Sve u svemu zaključak je jedan i sam se nameće. Prilagodite svoju brzinu uslovima saobraćaja, pre svega da ne biste ugrozili sebe, a potom i druge učesnike u saobraćaju.